Мына кымбаттуу катталуучулар, көрүүчүлөр, мен кайрадан Кара Суу базарындамын. Бүгүн күнгө ишемби, 4 декабрь 2021 жыл. Бүгүнкү акчанын курсу көрүп алыңыздар. Европа биринчи ряды. Адам көп. Бүгүн жаңы оптовая сумма 850 сомдон экен. Көйнөктөр скидка дейт. Эмелер, кардиганы. 850. Булар канчадан? Кардигандар. Кайсы? Булар 2300. 2300, 2300. Көйнөктөрчү? Туркия? Канча? 1400. 1400. Жемперлер? 2300. 1300. Дальше идем. Канча экен ушулар? 800 сом дейт. 800 сом. Без рукава канчалар? Канча сом? 1500. Девушка, канча сом? Без рукавкалар 1,5 миң сом дейт. 1,5 миң сом. Курткаларчы? 3,5 миң, 4,5 миң, 5,5 миң. 3,5, 4,5 миң сом, 5 миңге чейин. 3500, 4500, по 500 сомов. Буларчы? Булары 4,5 миң. 4,5 миң сом, 4500, 4500. Үстүдөгүлөр канча болду? Булар халапайлар, булар 5,5. Халафаева 5,5. 5,500. Булар канча? 3,5. Дагы кандай новинкалар келди? Эмелер канчадан? Альпакалар любой возрастка. Булар адымы? Оптумга айтайын мында сизге. Оптумга розницага деле боло берет. Айта бериңиз. 2700дан башланады да. Альпакалар, 2800, 3,5 Жемпир сыяктуу экен да, ал эре 2700-дөн 3,5 миң сомго чейин экен. 2000 канча? 300? 2300дан башланады. Замочка, 3,5 миң. Начинается с 2700 по 3000 канча? 3,5. 3,5, 3500, 3500 сомов. Без рукава канча? 1600дан булар. Пекин оригинал, Гуанчжу. Гуанчжу, Пекин оригинал, 1500 миңдан жемпирларыбыз. Канчадан? 2,5? 2000, 2,5. 2,5 миң сом. Мыналары 2000дан, мына жергече. Мыналар 2,5, мыналы 2700. Мынаның деле үчүн экен. Мыналар 2,5. Мыналы 2000. 2000 буларчы? Улар 2700. 2800 кылып беребиз мыналар дечи. Мыналарды? Мыналарды. Мыналарды 3300дан мыналар. Мгм. Мыналар 3,5, мыналы 3,5 эже. Великан размерлери Велика бар. размер мына бардыгы Окружность груди 145, 150, 150, 145. Мына большмерка размер. Россиядан дагы көргөндөр бар да. Ошого большемеркалар керек болуп атат. Длинасы ниже колени. Барбы? Он нормальный, yok. 1,10? Ha. Жемпир сыяктуу. Улар Пекин оригинал 5,5 миң. Ушул канча 74-размери керек. Мне нужен 62гече чуады. до 62, 62 размер дейт. 62гече размер. 62. 70 размерлери жок да, 70 размери нет. Оказывается. Болобу силер эме кылсаңар? Жок, 46 кетселе эжем да бараш Ирода деген. Ирода 46 контейнер. Паста, акырында. Хорошо. А бул курткалар канча болуп атат? Булар 8,5 мыналар 13 миң эже. Сеслар. Мына норкалар 8,5. 8,5. Мыналарым 8,5. Мыналар 7,5. 7,5. 7500 сомов. 7500 сомов. 7,5. 8500 сомов. Булар канча? Мыналар? Бул бирдей 7,5. Бирдей 7,5. Охордеги 6,5. Кайсылар? Мыналар, э? 6,5. 6,5.
Ошол великан размерлери 46 контейнер да? Ирода. Iroda. 46 qayerda? Eng oxirgi tushdi bu tomonda. Bo'ylari uzunchi böyle. На правой стороне, да? Ирода, да? Хорошо. Eng arzon beradi. O'zi o'qtamab keladi-da. Bo'ptimi? Хорошо, rahmat. Ko'ynab tur. Qancha ekan ko'ynab tur? Qancha so'm ko'ynab tur, qizlar? Ko'ynab tur. Shular. Dana. Qancha? 1800. 1800. Bu kurtkalar qancha ekan? Kurtkalar qancha oldu? Kurtka. 2,5. Kurtkalar tartib, satuvchining qo'li bo'sh bo'lib qoldi. Qancha sizlardiki kurtkalar? 2800 dedi. Bardık ele oşonda yok. 2800. Mına jo'g'orida turganlar qancha qisqa? 2800 ha? Ildiqlaricha paltolar. 3200 dan dedi paltolar. Qancha ushlar? Nimalar? 6000. Анда натуральный тедди 6000 dedi. По 600 сомов. Спортивкалар qancha bo'ldi qizlar? Ушулар бардык эле. Кашемир спортивкалар 2000ден дейт. Жогорусундагы? Ушулардагы? 2000ден дейт. Булар дагы 2000 новинкабы? Новинкабы? Башыга чейин 1,5 калган бар 2,000. Мыналар дагы 2000 2000. Кайсылар 1,5 миң? Üstünkü kadar başına çeyin. Мыналар Булар 1,5 миң сом экен. Шымы жок бу? Şunu verin bak. Булар 1,5 миң сом экен. 1,5 миң сом. Буларча көйнөктөр? 1300 дейт. 1400 сом. 1300 сом. Булар дагы новинка. Булардын материалы кандай? Двойка кашемир 2000 дейт. Көйнөктөр гана 1300. Жакшы. Пальтолар канча экен? Канча пальтолар? Канчадан пальтолар? Арганда кайсыны жакты? Бар эле жакты мыналар мына. Средний басы 9000 да? 9,5, 8,5, 9,5. 8,5 миң сом экен средний басы. 9,5 миң сом экен. Аз жарык кылып алайын. Дальше идем. Дальше идем. Курткаларды тарттык. Ушулар канчалар? Канча двойкалар? 2000 дейт двойкалар. Двойкалар 2000 сом экен. 2200 дейт бу. 200. 1500 сом. Баларын жазып коюптур. 1500. 1500. Көйнөктөр. Канча көйнөктөр? Кандайсыңар? Жаксыңар? Жаңылыктар келди? Новинкаларымыз келdi. Канча экен? Ушулар. Хиджаб көйнөк сурап атышат да. Барбы? Хиджаб. Hijab ko'ylak жүр. Mına var, kiyimi ola keldi. Ушулар канча болуп атат? 2800 deyapmiz. 2800, 2800 сом. Новинка keldi. Yosh cho'michalarga bunaqa qiyin. Канча сом? Angorka bu. Ангорка. 2000 ден по 2000 сом. Keldi jilet. Жилеттери новинка. Новинка bu ham kecha keldi. Кече келди. Канча экен?
жаңы жилет. 1,5 миң сом екен жаңы жилет. Ангорка көйнөктөр. 2 миңден. Силерде хиджаб болчу эле сурап атышат эле. Жок, хижап жок. Жок, Дагы кандай көйнөктөр бар? Ангорканы канча дедиңиз? 2 миң, 1,800 сом, оптом сен. Оптовая цена 1800 сомов. Өзү розница 2 миң екен, да? По 2000 сомов. Мына бар, двойкалар бар. 3500 екен, 3500 mu? 3500. Двойкалар. Канча? 3 миңден. 3000. Халаттарбы булар? Двойка. Двойка. Шум менен 3000 дейт. Посеткасы бар. Трикотаж көйнөйлөр келди. Трикотажное платье канча? Булар 3 миңден. 3000 по 3000 сомов. 3000. Мына Разный цветтери барбы? Ооба. Кыскалары 2800 сом дейт. Кыскалары 2800. 2 Шулар да новинка. Новинкашлар. Новинка. Дагы эмнелер бар жаңылык? Шындар бар, трикотаж шындар. Көрсөтсөңүз. Мына лосинасы. Трикотаж шын бар. Канча экен балары? Булар 1,5 миңден. Капри бар. Булар каяктыкы кыздар? Түркия. Түркия. Размери кандай размери? Размери стандарт. 50-56. Ушул көйнөктөрүңүз канча мыналар? Мына 4 миңден. 4 миң, Мына узунда да, жече узун полишмерка размерларыбыз 4800 келди. 4800. Мына трендиларыбыз бар. Мына Канча ушулар? 3800 сом. Мына бар. 3800 сом, 3800. Бул розница ценасы да? Же оптовыйбы? Жок, розница. Жечип беребиз. Чын түшүрүп бересиңер. Мынаям бар, мынаям сонун беришет. Пулса пулабына кийген жакшы. Канча? Апа размерлери бар дагы. Мунун материалы эмне? Материалы шерстке окшойт да? Шерстке окшойт. Мына 1800 сом дейт мыналар. 1800 сом. 1800. Кардигандар 4800 сом екен. Канча? Буларга сыйнасы. Осы келди да. Азыр келдиби? Примерно канча болушу мүмкүн? 4,5. Кыска мынага окшогон эмелер канчадан жемтир кыскасы? Ушунун. Мына кыскасы бар. 1,5. 1,5 миң. Оптун сыйнасы 1800. Мына безрукавалар канча? 2 миң. Замш, да, чистая? Кожа. Тозасы оригинал. Российский дубленка? Тозасы дейм, Россия. Нема Туркиялык. Туркиянка? Канча дедиңиз? 2 миңден. 2 миң. Кассасынан берелим. 2 миң. 1800 сөйле. Булардын пуговицасы да бар экен. Оригинальный дейт. Оптимал, рахмат. 1,5 миң дедиңиз? 1,5 миңден. Бул Кытай эле? Түркия. Бардык Түркия. 1,5 миң. Хорошо. Европа бир катарында. Жилеттер канча жилеттер кыздар? Мына ушулар. 1000 сом, 1,5 миң сом. Жилеттер. Розница канча болот? Кайсылар наларбы? Узундар, 700. Дүң ценасы? Розница 700. Оптомго башка цена экен, а розницага 700 сом экен. Булар канча болот? 550'дөн. Кайсылар ушулар? Розницага 550. Чепкендерчи? Алар 1300'дөн болду. Буларчы?
кемзирлер? Bunlar 850 dön. 850 розница. Новинкалар келдиби? Bunlar gelecek, bunlar gelecek. Булар канчадан мыналар? Bunlar gelecek. Канча? 1000 dön. 1000 ден экен. 1000 ден. Детскийчи кемзирлер. 200 dön. Sen de 30 dön bu da. Бирде экен басы розница деле. 2,5 миң. 2,5 ба? Детский мындай джинсовый курткалар 2,5 миң экен. Мына баллоновый курткаларчы? 1,5 1,5. Чоңдоручу? 5,5 6,5 5,5 6,5 миң. Канчанчы класстарга ушулар? Alar 4. klasdan başlar 9. А бирөөнүн алдынан көрсөттүсүң да? Бул жерде детский. Otken gidiyor falan ama makinayı. Так. Yok, yaklaşmak. Шулар оригиналда, оригинал. Канча дедим? 6,5. 6,5 миң. 4-5 класстарга. Мыналарчы 8 класстарга окшойт, 7. Канча? Alar böyle 5800, 5000. 5800, 5000. Шымдар канча болуп атат детский? Ушулар? 750, 550, 650 bin son. Комбинезондорчу? Комбинезоны. Sana 3200 экен. Комбинезоны детские, извини, пожалуйста. 3200. Комбинезоны 3200 дейт. Мына кардигандар канча? Мыналар? 1700. 1700 деп кардигандар. Трикотажный кардигандар 1700. Пальтолар канча болуп атат, пальтолар? Канча? Бар эле? 4000, 3800, 3,5, 4000 пальтолар. 3500, 3500 сом жилет. Натуральная овчина. 3500 сом. Булар канчадан кыздар? 7500. 7500 скидкасы бар, дубленкалар. Натуральный, э? Контейнер арендага берилеби? Силердики, э? Распродажа натуральная. Овчина норковый воротник 7500 сом. Мына ушулар 7500 да бардыгы. Кемзирлерчи? 3,5 миң мыналар. Кемзирлер 3,5. Мына дагы 3,5 бы, мына норковый воротник. Канча? Мына 7500. 7500 булар. Длинный же короткий булар. Бардыгы короткий. Бардыгы ушундай. Короткий экен. Кожаный курткаларчы мужской? 4 миң булар. Тоже скидкасы бар. Скидкасы бар ба? 50%. Ошондо 2,5. Жоқ, 50% емес, уже 50% скидка бар да. Еще да чуть-чуть 4 миң болуптур да. Мына эмелерчи, кемзирлер? Булар да 3,5. 3,5 миң. Натуральный бардыгы? Натуральный, таза бардыгы чыны. Турецкий. Түрктөр алып келген, а? Жакшы. Ошо 3,5 миңден түшөсүңөр, түшпөйсүңөр? Бул канчанчы контейнер? 74. 74. Европа 1-чи ряд, да? Ушул жерде ушул контейнер арендага берилет экен. 3500. 3500дөн түшпөйсүңөр, э? Да, түшөсүңөр. Мына көрсөтүңүзчү. Мага 3500 өтөдү да. Хозяин турт да. А мен дагы чуть-чуть скидка сурап, неме кылып алдым. Түшпесем болобу базарда. А так магазини бар, ошточу. Түшпөйт вообще. Түшпөйбү. А мен бул жер базар болгон үчүн түшүп берем деп атып. Неме кылып алдым да, скидка сурап. Жакшы, мунун пуговицасы жок экен да? Бардыгынын пуговицасы жок. Пуговица коюп, Койдуруп алып атат. койдуруп алып атышабы?
Бұл ұзынырақ екен, а? Қысқасы қанша қысқасы? Бардық эле 1,5. 3,5 мың. 12.000 сом минасы Натуральный. 3,5 мың. Жақшы. Ең соны. Алыш керек екен. Европа 1, 74-ші. Контейнер. Көйнектер. Детский бары. Там разница. Мына көйнектер қанша болды? Көйнектер. Қанша? 1700. Мына жемпірлер қанша болды? Мужской. 1300 дейді. 1300. Қанша болып тұр шылар? Қанша? 3300 дейді. 3300. Мына көйнектер қанша сілерді күйі? Балдар? Қанша? Мына көйнектер. 1,5 мың дейді. 1,5. Без рукавларча? Мыналар? 2,5, 1,5. Жемпірлерча? 1,5. Көйнектерчі, көйнектер? Көйлектер 1000 сомдан тартып 1,5. 1000. Шыл қанша екен? 1800 екен. Көйнектері чүр башқалар? 800. Мына курткалар қанша болады? Ичи жүн бе шылардың? Қанша? 5000. Кемзірлерчі без рукавалар мыналар? 1200 сом. Юбкалар 600-ден 1,5 мың сомға чейін екен. Новинка көйнектер 1,5 мың. 1,5 мың екен. Размерлері бар бі? 1,5. 1,5. Қанша расветкасы бар? 4 расветкасы бар. Новинкағым бар. Қанша ушылар? 1,5. Не скатывается? Не скатывается. Қанша 4 емес бар екен да расветкасы. Мына трикотаж көйнектер қанша, қыздар? Қанша? Мына көйнектер. 1800 дейді. 1000 сом екен қысқа платьялар трикотажный. 200 сом болды. 300 сом булар.